Good day, everyone. This is Horobo Bible Reading Platform. Today I'm reading Matthew chapter 10, verses 26 to 30 in Horobo language. Obe ri Matthew, uyovi roye ikwe, awo roye ujegbesan rite ongba. Owo jegbesan. Owaje oshore ayin. Owo emu ovovu rojahere roje pia eye emu ovovu resinu reje mre owojegbiwre obo remitake owa ve ojaho oyin owa ta ve asagba obo rabebe take owa oyin wewowo ve enure uwemi owojegberin owa je osho re okwu rosekwe ugboma ekevovo wa je osho re okwu rosekwe enwe owojegbirin odia igwe ive onye ashe anini ye ovovo sava ogene abo she owo ogba ekevovo ogeto re uyobi re owana ekere anyi owo ogba gbovo owa je osho owa gare no igwe na owa kobiro